Ndabasuje cyane kandi nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza ikaze kuri Bivugwe TV. Niba ari ubwa mbere tubanye hano ibuka gukanda subscribe, hanyuma rero ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu makuru yose abagezweho hano kuri Bivugwe TV. Nkuko bisanzwe n'ubundi tuba tuje mu makuru ari kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri rero twabasezeranyije ko tuzajya tubagezaho amakuru avugwa mu myidagaduro, mu mikino ndetse no muri politike, yewe n'ibindi byose bivugwa hirya no hino ku isi, byose tuzajya tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tuje mu makuru y'imikino. Umunyezamu Kwizera Olivier twese tuzi nk'umuzamu mwiza u Rwanda rwagize, ndetse akaba ari na mwiza magingo aya ngaya. Uyu muzamu rero mu guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, murabizi ko byateje impagarara nyinshi, biteza kaduruvayi ndetse n'akavuyo, yebizamo amatiku menshi. Ni mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na Federasiyo y'u Rwanda batari bahamagaye Kwizera Olivier nk'umwe mu bazamu beza mu by'ukuri u Rwanda rufite, bityo rero ntibize kuvugwaho na bamwe mu baturarwanda benshi. Bityo rero abaturarwanda benshi ntibaje kwishimira ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi idahamagaye Kwizera Olivier. Ni mu gihe umuzamu wari usanzwe abanzamo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Ntwari Fiacre we yari ari mu mvune, icyo gihe rero ntago yari yaje, nuko haje guhamagarwa abandi bazamu, ariko Kwizera Olivier ntiyaza kwisanga ku rutonde rw'abazamu mu by'ukuri Amavubi yari yahamagaye. Bityo rero abaturarwanda bose batera hejuru bati Kwizera Olivier niwe bashaka. Uti Kwizera Olivier ni umuzamu mwiza cyane kandi agomba gufata neza. Nibwo rero baje kugira gutya bamuha amahirwe, ndetse aza no kwigaragaza. Imikino yose yakinnye igenda neza, nta gitego yigeze yinjizwa ku mikino ibiri yose ubwo u Rwanda rwari ruri gukina shampiyona y'isi ya FIFA Series, aho rwaje no kwitwara neza rero rugatwara igikombe cy'aya marushanwa, aho ku munsi wa mbere bakinnye n'ikipe ya Grenada bakaza kwitsinda ibitego 4-0, bakaza guhura n'ikipe ya Estonia bakaza kwitsinda ibitego 2-0 kuri finale. Ni ku nshuro ya gatatu u Rwanda rwari rutwaye igikombe mu by'ukuri, aho iki gikombe kigiye kuba igikombe cya gatatu giterekwa muri biro ya Ferwafa. Kwizera Olivier rero magingo aya ngaya andi makuru ahari ari kugenda muvugwaho, uyu ni umuzamu ufatira ikipe ya Rayon Sport akaba nabanzamo. Igihari rero nuko APR FC iri gushaka kuba yasinyisha uyu mukinnyi mu by'ukuri, cyangwa se uyu muzamu. Ni mu gihe umuzamu w'ikipe ya APR wari usanzwe abanzamo yaje kwitwara nabi, hanyuma rero bakaza kumuhana. Ni mu gihe rero APR FC yamaze biri kugenda bigaragara ko iri gushaka kuba yasinyisha uyu munyezamu usanzwe ufatira ikipe ya Rayon Sport Kwizera Olivier. Ndababwiza ukuri rero ko ubwo APR yari yanze gusinyisha Kwizera Olivier, ahangaha byari imyitwarire mibi, yari imyitwarire APR yabonaga mu by'ukuri itari myiza kuri Kwizera Olivier, bityo rero ntiyaza kumusinyisha nk'umuzamu uzajya ayikinira. Aha rero byamaze kugaragara ko APR irimo igenda igera amajanja mu by'ukuri kuba bashyira umukono ku masezerano hamwe n'uyu munyezamu usanzwe afatira ikipe ya Rayon Sport umaze igihe agaragaza imyitwarire myiza. Uyu Kwizera Olivier rero mu gihe gito cyane tukaba turaza kumva ko neza yamaze kugera muri APR FC, mu gihe ibiganiro mu by'ukuri biraza kuba bikomeza hagati y'uyu muzamu ndetse n'iyi kipe ya APR FC. Ni mu gihe APR FC iri kugenda yirukana abakinnyi bamwe na bamwe. Turabizi ko yo hashize igihe runaka APR FC igenda ikuramo abakinnyi. Ahangaha rero Nigena Clement we akaba yamaze kwerekeza mu ikipe ya Al Hilal. Gusa icyo nababwira nuko ari ibyishimo ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ku bakunzi b'ikipe ya APR mu by'ukuri, mu gihe APR izabisinyishije uyu muzamu usanzwe afatira ikipe ya Rayon Sport, dore ko yewe ya sezo ze zose zimaze guhita yigaragaje neza, kandi mu by'ukuri akabasha gutanga ibyo ashoboye, akabasha kwigaragaza. Mu gihe Kwizera Olivier rero akiri umuzamu mwiza, APR FC iraza kuba imuha amasezerano kugira ngo abashe kuyifatira. Mu by'ukuri Pierre Mario we yaje kwitwara nabi bakamukubita ibihano bya karundura, ndetse binakomeje kuvuga ko APR yaza kumwirukana akaza gushaka indi kipe. Kwizera Olivier rero muri APR FC vuba cyane bakaza kwicara ku meza y'ibiganiro, hanyuma rero Kwizera Olivier akaba yakinira cyangwa se yafatira ikipe ya APR FC, ikipe ifatwa nk'aho ariyo kipe ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko ibitsi ibikombe byinshi. Mu by'ukuri bidahindutse Kwizera Olivier afite kujya abo umuzamu ubanzamo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, mu gihe Ntwari Fiacre we yaza kuba umuzamu wa kabiri w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Igihe cyose Kwizera Olivier yakomeza kwigaragaza neza. Munyemerere mbashimire cyane kandi nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza. Uwiteka abandindire kandi akomeza abandebera icyoroshye. Ndabakunda cyane.